bab 72 62 kariyadu salihina al isara ko fi ɓurgol ɗimmoɓe muɗum ɓen e hoore mum wal muwasat e yanñalngol ɗimmoɓe muɗum ɓen. cheikh Ousaymin rahimahullahu taala hino firi ɗum ley ɓangini moƴƴa on daaray ka kodu ley himo yanñi ɗon. qala allahu taala ala dali wa yuthiruna he ɓen hino ɓurna yimɓe ɓen ala nfusin e dow hoore mum walaw kana bim hay so tawi nden hunde laatike e maɓɓe hasasa toon ko hertanide ɓe. wa qala taala wa yutimuna taama ɓe ñammina ñamete ala hobbi e dow on mo ɓe yiɗi miskinan miskinajo wa yatiman wa asiran ila akhiri l ayati ha ka sakkitorde ayaje ɗen toon ka surat insan. wa nabi hurairata radiallahu anhu qala wi jaa rajulun gorko goo arno ila nabi sallah sallam fa qala inni min majhudun he komi ruuɗiɗo fa arsala alegoyi komi tampuɗo fa arsala to neli ila badi nisa'i kanko nelaɗo faade yoga e sonna e makko ɓen e findarogol si goɗɗum heɓato fa qalata on nelaɗo e muɗum jaabi walladi mi wondiri ba oɗo allajo ba'ata ka nelirɗamo bil haqqi saabu gonga ma indi ala kanɗo illama on jonandi yareteɗan summa arsala defti nelaɗo neli nelal ila akhra faade goɗɗo goo fa qalata on kadi wi mitla dalika sifa ko oɗo ha sonnajo wi kon ko raɓɓiɗi kon hatta ɓulna kullu hunna haɓe fof ɓe wi ɓe jaabi mitla dalika sifa ngol konngol bi mana ko raɓɓiɗi kon tawi galle nelaɗo ɗen fof tigare ƴettetende ƴakke ala ko ndiya yareteɗan la walladi ba'ataka mi wondiri oɗo neliɗo bil haqq ma indi ɓe fof ɓe inna ala kan illa ma on fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki man yudifu hada layla kombo wawata wernude koɗo e o jemma par ce que mi heeɓi koɗo fa qala rajulum gorko goo winal ansar ana komin ya rasulallah fantalaga bihi o yaade makko ila rihlihi faade ka galle makko fa qala o innani limurati ɓengu makko akrimi dayfa rasulillah teddin koɗone laaɗon ko ɗum ko ɓen teddini o ko ɗumum ƴettini halkalɓe mari kal fof ɓurnimo jonnimo kanko tun o ñaami haa ɗe ayaje ɗa jippi sabu muɗum. wa fi riwayatinade fille gaala wiyane limrati ɓengu makko hal indaki cheyun est ce que ɗamari ɗo goɗɗum fa galata on inni la illa goto sibiyani sona ñamete ɓikkoy ankoy ƙalane laaɗo ƙaala kañum gorkon wi allilihin ɗayniɓe ha ɓe ɗano ɗaynirɓe bi cheyin goɗɗum wa ida aradul ashasi ɓe faalama ko ɗum hirtagol fa nawwimihim etoɗa ha ɓe ɗano wa ida dakala dayfona haasi koɗo men on naati fatfa e siraja ɗannina lampo on nani warihi hollamo anna naakul wonde a sikka hiɗen ñamude faminen ɗum e faqaɗo fof ɓe jooɗi wakala dayfo ha koɗo lanni ñamude fes wa bataɓe haali to awi bayni koɓe weeɗaɓe ɗiɗo falamma subaha ɓaɓe weeti gada ɓe dawi noon ala nabi sallah sallam kane laaɗo allah on fa gala ni laaɗo make he lagad ajiballahu gonɗi allah on haawike min sani ikuma di golle mon ɗe waɗnon ɗo ɗen be dayfi kuma ko feƴƴindin kon ɗon e koɗo moɗon allah ilata oɗo jemma muttafaqun alayhi wa non ƴettama makko qala rasulullah sallam to amul ismain ñamete ɗiɗo kafi salasa yo ɗum yonu tato so tawi ɗuuɗa o taamu salasa ñamete tato kafil arba yonu nayo kono ko so tawi ɗuuɗa de sino liibi so kala ñaamo ha haare muttafaqun alayhi. wa fi riwayatin an jabir radiallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qala wi ta'amul wahidi ñamete goto yakfi l ithnain ɗum no hani yonde ɗiɗo wa ta'amul ithnain ñamete ɗiɗo yakfi l arba hino hani yonde nayo wa ta'amul arba yakfi no hani yonude asamaniya jeetato kono wiɗen ko si ala ɗum ko fewdo satte nde wodi hande si tawi allah yaññani e mi abdoullahi kala tum ɗo wawi ɓande ɗo pila ñiiri e gertogal layle mi joɗɗina zihum ɓuɓukum mi joɗɗina koyahum mi ñaama haray ɗum taw sikku mi yeddi allah mami bonni mami waɗi ndereran kako mami ñaami ɓuuri reedu andu ɓe mana ko so tawi woni ala ɗe hadisaji ɗo fewdo yewtete hay juɓe ɓe no tampi hattirde e tampugol ɗayon sikku si allah yaññani lannayi mi ñaamu ha mi haara haray ko ñaamu ha mi haara haray ko ɗum woni koye haami kon. wa an abi saidin il khuduri radiallahu anhu qala wi baynama nahan tumade tawno menen fi safari men e nder voyage ma annabi hundude annabajo alah sallah sallam ide jaa rajulun tu gorko goo ari ala rahilati lahu himo waɗɗi e hoore mbaɗɗatiri makko fa jaala o wonti yasrifu himo yiilaw
basaraw gite makko ɗen yaminan wa shimalan nan o ñaama mo laƴƴe gite fa qala rasulullah sallam nelaɗo maki man kana maahu ɓen wonduɓe man kana kombo laati maahu no wonde makko kombo laati no wonde muɗum fadlu zaharin mi mana ko luttantamo gaay haaju makko kum alegoy so ƴetti seeɗa tawa luttay seeɗa fali oɗoɓe haray yo hotude o arɗo ɗo yo hotude o ɗo yo ruttude o ɗo ka suudu mum alaman la zahara lahu fali ud bihi bi mana haray yo hotude on marɗo ko luttantamo ɗon alaman la zahara lahu on mo tawata mara ko luttana ɗum haray yo on ɗon hotude oɗa o man kana law kala on mo laatani ɗum fadlum ko luttiti min jarin immorde jooɓan fali uddu yo ruttu bihi ɗum yo jonu ɗum alaman la gadala on mo tata mara jooɓa fiyo fof heɓugol kum fa dakara o janti min asnafil mal immorde façon ji jawdi ɗin fof ma dakara ko janti hatta ra'ayna ha mi annawno kanko annaw koni la haqqa tawi goonga haqqe alanali adin goɗɗo minna amen fi fadlin e fi jogitagol ko luttani ɗum kon oron ka jonnude goɗɗo rawahu muslim wa an sahal bun saad radiallahu anna imrata wonde sonnajo goo jaato arno ila rasulillah sallah sallam bi burdatin imo ɓorni burdu mansujatin pikkaɗo ma ɗum wi'en saccaɗo fa qala to ina sajtuha mi saccir one laaɗo wiyadaya juuɗe an ɗen li aksukaha fiyu mi holtine mo fa akhada nabi sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo allah ƴetti mo muhtajan ilayha ko hato jinɗo faade makko alego ɓe ƴetti mo wonude weltare andi mi okkama dokkal jaɓira hayto welti e kadi goɗɗo kadi ne okkama dokkal jaɓira tun a yandi fiitawon tun déciancimo hakkunde jama o fa haraja ilayna o yalti hakkunde amen faade amen wa innaha li isaruhu wa innaha jaka tawi ɗum li isaruhu no wonani mo wudere fa qala fulanun kaarijo inni e nelaaɗo iksiniha ɓornan o holtinan o ma ahsanaha e ala ko ɓuri ɗum labeede ne fa qala nelaaɗo jaabi naam fa jalasa nabi sa sallam nelaaɗo allah tooli fil majlisi to majlisi mo ɓeere jannugol waajo tumma raja refti ɓe ruttiti tun ka maɓɓe fa tawwa haa ɓe sowimo haa moƴƴi tumma arsala biha refti ɓe jonni dolo ken ilay faade on toriiɗo ɓe fa qala lahu qawmu yimɓe ɓen innani mum ma ahsanta an a moƴƴinaali a waɗaali ko haani ɗo lawi sa nabi sa sallam nelaaɗo allah ɓorno o mo tajani mo hittini fii makko mo hattoyjini o mara goɗɗum ngoo ilay haa faade makko tumma sa altaw refti an a torike mo ɗum wa alimta hiɗa anndi le annahu no nelaaɗo la yaruddu sa'ilan o ruttata toriiɗo o koraymo fa qala wi he inni mi wallahi mi wondide allah ma sa'altuhu mi tororaake mo li albasa fiyo mi ɓorno mo innama sa'altuhu ande ko mi tororimo li takuna kafani ko fiyo wonanan min kadi ka sange sin maayi qala sa'al wi fa kanat ko on dolokele wonno kafana o kasange makko rawahu al-bukhari wa nabi musa radiallahu anhu qala o maki qala rasulullah sallam nelaɗo allah maki innal ash'arayni ande no sankito sukunduɓe ɗiɗo ida armalu so tawi woni ɓe fampike fil gaswi haɓgol jihadi aw qalla ta'amu yaali ma fanɗi ñamete ɓe ngure maɓɓe nden bil madina ko ɓe watta jama ɓe hawtodiray woni ma kana indamo kala ko ɓe jogii kon fi tawbin wahidin ɓe hibba fof e wudere wotere ma e linsere wotere ɓe waɗa tulde ɗum maɓɓe tasamohu refti ɓe sendita noon ɗum mbaynam hakkunde maɓɓe fi inani wahidin e miram nguutum marɗo koru ɗiɗi adda hibba marɗo walare adda hibba marɗo pooti goto pet adda hibba ɓe waɗa jowre wotere ɓe senda noon hakkunde maɓɓe e hoore fotodiral bistawiya e fotodiral mi mana ɓe fof ɓe ettita kilo fa hum ɓen minni ko ɓe jeeyaɓe an wana min kadi min honko jeeyaɓe maɓɓe mana nelaɗo wacci kala wayiɗo ni alegoy ko raɓɓiɗi kon nelaɗo wacci kala ƴettuɗo ko o yaajira kon o ɓeyditani ma o waɗani faaɗiraɗo ma mo mara on faami hay o joɗaki o jogii fo o monopoli o stoki ka makko muttafaqun alayhi armalu ay faraka zaduhum ko ɓen ɓe tata jooɓa ko ɓe yooɓi kollanni aw qarabal faraka ma ɓattike nde lannata
wallahu ala walam. Ɗum ɗo fof ko woni ɗum en hollude yo goɗɗo hokkitir wota dewne nder ɗiɗi tati woɓɓe mara hay gotum wota en jaɓu ɗum wallahu ala wa alamu.